براستی دی چارچوبیا پرسا سوریا نود gelek pirsên girêdayî milletê Kurd hene em dixwazin ku dengê Amerîka bersiv be ji va ji dengê gelê Kurd re û van pirsan bide pêş berdewamiyê. Karî bin dengê xorta, dengê jina, dengê malbatê bi giştî hûn bigihênin hemû dinyayê. Dixwazin terkîz ne ser siyasetê û umûrê meîşî be, em dixwazin ser werzişê be çi mehellî be çi alemî be. Dixwazin ku ev destgeha hanê bêtir berê xwe bide ciwana, êşa ciwana bibîne, rolayê di civakê de rola ciwana bi taybet ji ber ciwan gelekî yani ew esasın û dengê wa jî veşartî daîman. Ez gelekî jê hez dikim ku bernamecên wilo terfîhê hebin, ser tendurustiyê hebin, ser tiştên wilo rengê musabaqata bin. تركيز ببي سر هنرا قد ناف دستي خورتان دا تركيز ببي سر سياسات ثقافية أو جتشتك جريدايا سياساتي فا وبتشاندي فا بفدو ورا جريدان جبرجو أم من هاكي الرولا كمرحلة كنودنا تكاربن سر فاتش تاجي برك زينن أوجي ولسر ما فين شاندين ين كردي ويقول لك باش بي يعني ما في دار انت دم بيش ده سياسات وان زي ده تر بدهان در تربل همبر كردان يعني gerek beşeki civaki hebin ben psikolojik civaki geleken yani el serve ki gerek karbeke yani renge kilo geleki horto o balkeş be